reka mburire abantu batuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, reka mburire abantu bari Bujumbura, misile mu kanya muri buzibone zitambuka mu kirere zinyuranwamo, ibyari muri Iran na Israel, ibyari mu Burusiya na Ukraine, ubu byamaze kuza muri Afrika mu karere k'ibiyaga bigari, East Africa, Urundi, Rwanda, ni popo. Hano aba bajenerali Makenga, Niyombare, Access nyakubahwa Sebarundi, Perezida wa Repubulika y'u Burundi, bwana nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aba bantu amasegonda gusa bagiye guhurira mu ngwano idasanzwe. Kuko ndayishimiye yaravuze ngo ntimuryame umukondora zose. Narabateguje, narabagabishije, kandi ibiziga by'abanyarwanda biri mu ntara ya Kirundo ni byinshi. Bwana nyakubahwa Perezida Kagame arabateguza ngo naza tuzamugumana ari muzima cyangwa yapfuye, ariko ntawe uzasohoka, kandi bose bakomeye ku bihugu byabo. Sultani Makenga yavuze ko ubutaka bwabo n'abasekuru azabugwanira kugeza ku mwuka wa nyuma, kandi koko abirimo. Ntabwo iyi ntara ari buyirekurira Burundi, kandi Burundi ntiburi buyimurekurire. None rero ijuru ryo ryaciye urubanza. Imana yantumye ngo mbibabwire, Uwiteka ampa amakuru. Yesu Kristo arambwira ngo genda ubivuge, ndiho yantumye ngo birabumvira, naho abatumvira muzibonanira. Uyu munsi, iyi saha, uyu munota, amabarabara y'u Burundi arimo ambushi cyangwa se imitego myinshi cyane. Ni ukuvuga rero icyoba ni cyose, ibibazo ni byinshi. Buno tugeze igihe abantu batazi n'ibiri kujya mbere. Mwabonye iyi ntara Perezida Evariste Ndayishimiye yasuye, buno yahezeyo, bari mu nama ubudasohoka, bari mu biyago bidashira. Koko M23 iri seriye ni kirobere kigenga, kitagira n'amasezerano y'igihugu icyo ari cyo cyose mu bikoranire cyangwa mu bufatanye. Ni ukuvuga ngo nta kiramira, nta itakaza n'abiyahuze kurwana intambara yabo. Uburundi nabwo bwamaze kubona ko ibintu ari seriye, isaha ku isaha. Ubu no mu Rwanda mwakumva ibisasu ari po. Ndayishimiye yabiminje. None hano rero mwumvirize neza ubutumwa bw'Uwiteka, ubutumwa bw'Uhoraho, ubutumwa bwa Data na Mwana n'Umwuka Wera. Kuko amakuru harimo abavuga ngo uri umusesenguzi, ngo uri umunyamakuru, ngo uri umuhanuzi. Uwiteka ni byose, umwami Yesu Kristo ni byose. Ninjye ukwiye gusesengura ibi byose, kuko ndi umukristo kuyoborwa n'Imana. Ninjye ukwiye kuvuga amakuru, kuko nge ntangaza nava mu ijuru. Ntabwo abisi baturusha amakuru. Bibiliya ngo nta kizaba ntababwiye. Niba ijuru ari ngeri bwira, amakuru yandura yabariza hehe, urayashakira hehe? Buno rero mugeze ahantu, muri mu bintu mugiye kubona iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvise, akayobera abahinga mwari mwarabonye. Ibi byose bigiye guturika nk'ikirunga kirutse. I Burundi mufite ibibazo byinshi. Nababwira ngo shyize amavi hasi, n'undi uyafite yashyire hasi, dusenge hagira abarokoka nibura bazafasha Dawidi kubaka igihugu. Ariko ubundi ibyo nabonye, ibyo tugiye kuyaga hano, ni ukuri. Uwiteka aduha umutima wo kubyakira no kwihangana. Ndagushimiye mwami Yesu, tunatangiye tunashoje, uduhera ubuntu mu butumwa bwiza uduhaye, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Dusangire rero ubumwe n'ijambo, kandi tugendane mu mwuka. Nyakubahwa Excellence Perezida Kagame, bwana nyakubahwa Sebarundi Evariste Ndayishimiye, bwana Sultani Makenga, ndetse na Generali Godefroid Niyombare, ndetse na Generali Prime Niyongabo, Minisitiri w'Ingabo. Nkuko nyine muri kubibona namwe, situation yabaye mbi, cyuka cyarushijeho kuba kibi. Uvira hagiye kuvayo intambara yo kurasa ibisasu byinshi ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura, kuburizamo inzira n'abantu bifashisha iki kibuga cy'indege bajya gutera hariya. Ibyo byo ukuri kwamye
mu kanya isase umwanya uwo ari wo wose yasaha Imana yababwiye mube maso kuko hagiye kwibonekeza ingwano. Aba bagabo nkubwiye bose mu kanya nk'ako guhumbya barinjiranamo. Komba ya mwisho kabisa, komba ya mwisho. Dawidi aravuka, ariko aravuka ibara riguye. Bimwe bavuga ngo hari abagabo ntihapfa abandi, ahari abagabo ngo ntihagwe ibara, iryo riraguye, aho barapfa kuko bose nta woroshye. Neva ntasubira inyuma, hari y'amabuye y'agaciro, hari no kuyiba yubakisha igihugu. 23 ntiribureke Uburundi buyobore Uvira, ibyo ntibishoboka jamais. Nayisubiye yikabireka, ibindi bice byose ifite babiyaka. Ngiye rero hano mureke mbabwira amakuru y'ijuru, mbahe isiguro yose Mwuka Wera yampaye kuri iyi ntambara. No kuvuga ngo ikibuga cy'indege nta n'inyoni itamba nk'uko mwabibonye. Icyo buno nta ngendo ziri kujyayo, abantu batangiye gutinya. Ubu nta muntu ugikatisha tike yo kujya Bujumbura akoresheje indege. Oya, imipaka y'ubutaka isanzwe ifunze. Oya, ni ubwoba gusa kuko isaha ku isaha wagerayo ibisasu ntibitoranya. Kiriya ni ikiroberi, nta masezerano kigirana n'uwo ari we wese kuharasa, ni for free, nta kintu bibabwiye. Kurasa Bujumbura ibyo rwose ni nk'umukino w'abana bato. Na buriya sinzi ni Imana ibikigize ko nikavuga ngo mube muri mugabo. Buno Everest ndayishimiye nawe ingendo ze mwabonye ko zasubiwemo. Buno yarafite urugendo Ingozi, murabona ko rwapfubye. Buno iyi ntara nayo yagiye gusura, yahezeyo kandi nari muri discours. Bari mu manama akomeye, cyangwa se bari mu nama zikomeye z'abajenero n'abakapiteni n'abariyotona. Umutekano w'igihugu wifashe nabi. Ngira ngo igihugu kigeze mu mazi abira, kiri gusoma nturi nk'uko nabibabwiye. Aka ni akajagari ka nyuma mugiye kwinjiramo, ariko mukagasohokamo mubona itsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu baturiye ikibuga cy'indege, yewe Mana Nyagasani, musenge menshi, murire mu boroge, mutake mutakambe, kubera ko hahiye, byagoranye rwose, byabaye ibindi byabaye agaterera nzamba kayobera abahinga. Ego, kandi uko niko kuri. Buno rero tuvugana, kandi ibindi kukubwira ntabwo ari muri nza, simpanura ibintu byo muri nza. Kandi nanone mbasubiriremo, twebwe Uwiteka yatugiriye icyizere cyo kumenya byose no kubona byose. Ntabwo ari ku bwacu, ni kubwe, cyubahiro ni cy'Imana. Rero ingwano y'amasasu mu buryo bugaragara, ingwano intambara y'amaraso, intambara karahabutaka, iyi iratangiye rwose. Iyi iratangiye, uhunge, ariko hambere hungira muri Kristo. Niba utarahungiye muri Yesu, ubuntu bw'Imana bukurokora. Mugabo haraca uwambaye. Kuri Yorodani murahageze. Kuvuga ngo intambara y'amadoroni, amamisire bagiye kuvundereza hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse bakayavundereza mu mujyi wa Bujumbura. Abantu b'i Bujumbura Mugabe narababwiye ngo isaha ya 9 mube maso, saa 12 mube maso. Nuko amakuru tuyafite, gende kuri teri, amakuru y'ijuru, wabyanga wabyemera, ijuru riraduha. Kandi twebwe turi Alpha turi Omega, duhagaze muri Kristo Yesu. China na Rwanda ribarikiwe. Buno Everest ndayishimiye yaheze mu ntara yagiye gusubira inyuma byagoranye. Niba abapfumu babyanze ko asubira inyuma, niba maneko zabyanze urwego rw'iperereza, n'urugendo yari afite Ingozi rwapfiriyemo, rushobora ko rwanapfa burundu ntanageyo cyangwa kabireka. Ni ukuvuga buno mu Burundi ikintu mukwiye kuba mwitegura, munamenye imihanda yanyu irimo ambushi, abayobozi bagiye kuraswa, abandi bapfe, bagiye kuharasa Bujumbura, umuriro ugiye kwaka, ibicanwa byaramaze kuma. Ubu ngubu rero mugiye kubona ikirere kizimanganyijwe. Hano hari abagabo benda kurwana, kandi bakarwana inkundura, bakarwana umuhenerezo, bakarwana bakongera bakarwana, kubera ko nyine bamaze igihe umwe yumvisha undi ndabwira undi bacengana mu bintu by'amagambo. Buno bigiye kuba biri mu bikorwa. Abene gihugu aho inzovu zigwaniye hababara ibyatsi, ahari abagabo ntihagwa ibara.
ariko ibiri riraguye, iri bara ryo riraguye mukama wanyu. Imana idutabara. Muzi icyabaye, muzi ikiri kuba, muzi ibiri kujya mbere. Ushobora kuba ukiri mu itiro, ushobora kuba utari no kureba. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu masaha ari bukurikire, mu masaha make hano imbere twimirije, murumva itangazo rivuga ngo kuri aeroport Melchior Ndadaye ikibuga cy'indege kirafunze burundu. Nta gisiga, nta nyoni, nta muduga, nta mwene gihugu. Abantu bagiye kongera bahunge biruke. Tega n'amarangara byagarutse. Byahonyabwoko, za ntambara zo kwa Buyoya na Micombero byagarutse. Kandi byose bikuriwe na Neva. Uko niko kuri. Hano rero ari uwitwa Evariste General Major Ndayishimiye. Ntabwo yemera ko ari kurwana na mama 23, ahubwo avuga ko ari kurwana n'u Rwanda. Mu gihe rero watemera ko ari kurwana na mama 23 akemeza u Rwanda, yavuze ko ari bwinjire muri Kirunda karasa u Rwanda. Ubwo Agistresi nyakubahwa Perezida Kagame, nyakubahwa Evariste General Major Ndayishimiye nyine cyubahiro Sebarundi, abo nabagaba bakuru bose b'ingabo ku rwego rw'ikirenga, haze Prime niyo ngabo, haze Sultani Makenga, haze niyo mbare, ubwo i Burundi hari FDLR, hariya hakaba mama 23. Doke iki ni ikintu kigiye guturika kibastinge ku buryo umuntu arajya avuga ngo ndi kurota, ndi kwerekwa, ibi bibaho, ibi bibayeho. Probleme ni ikintu kigiye kuba kibatungure mwese. Buno nagiye kubona mbona mu mabarabara yose y'igihugu cy'u Burundi harimo ambushi zitandukanye kandi nyinshi. Ibisasu biri kureba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, dore bimeze uko nk'amamisiri, uko muri kubona izi ntoki zimeze kandi byinshi. Amadoroni, kandi ntimugire ngo na Bujumbura biroroshye. Bujumbura yiteguye intambara, abacashuro bariyo, FDLR iriyo. Mana nyagasani, inzira zose, amamisire menshi, ibikorwa byose by'intambara Bujumbura nayo dore ihagaze. Niyo mpamvu isaha ku isaha igisasu cya mbere nikigenda uko, icya kabiri kikaza uko. Naha Yezu sinzi ko no kuvuga muzaba mukibona uko mubivuga. Kandi ibihugu byose biri muri tekinoloji mu iterambere. Mugabo rero Neva yaragabishije u Rwanda rwaragabishije. Agistresi Perezida Kagame yaravuze ngo uzaza tuzamugumana ari muzima cyangwa yapfuye. Uburundi tuzamubyonga. Kandi narabagabishije, turaziranye. Ibirundo mu Kirundo by'ibiziga ni byinshi. Amateka yisubiyemo, intambara igiye gutangura. Sinababwiye nkababwira intu kuko 9 uku ku 10 nimuze murebe imbuga nkoranyambaga zose were kuterekwa usesengura ibintu n'abantu bari kurebesha amaso y'umubiri, amaradiyo yose, amateleviziyo, kandi bari kurebesha amaso y'umubiri bakabibona ko noneho indigeze mu matako ivuka. None uracyari mu mandazi, uracyari mu bitumbura, kazi yake hombo kacyambo cya mukongomani. Muraramira iki? Hano rero mugiye kubona abajenerali badasanzwe bambariye urugamba gukubita. Kandi mbabwiza ukuri, ahantu intwaro zibitse i Burundi, amakuru yageze muri M23, ahantu hacumbikiye inzira zose, amakuru yageze muri M23. Niba narasa muzabona barashe bisunza ahantu hari ibikorwa byose byavamo sapoti cyangwa gufinansa umutwe uwo ari wo wese cyangwa se igihugu. No kuvuga rero igihugu cy'u Burundi kigiye kugwana n'umutwe wa mama 23. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugwana n'umutwe witwa mama 23. Uko ni ukuri rwose. Bagiye gukubitana nta miyaga, nk'uko imituragari ivugira mu kirere no mu bicu.
iyo merewe neza mu bugingo ndarimba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanje, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Ubu ingendo mu ndongozi Burundi zigiye guhagarara, amatangazo y'icavuta agiye gutangira, amatangazo y'icavuta c'umutima agiye gutangura. Mugiye kumva Minisiteri y'Ingabo itangaza ibiteye ubwoba, polisi itangaza ibiteye ubwoba, Presidence itangaza ibiteye ubwoba ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Yo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Ubu intara zose z'u Burundi ukuyemo nke cyane ziri muri tagete y'umwanzi. Rero inyeshyamba zirwana nk'inyeshyamba, amategeko mpuzamahanga inyeshyamba ntiziyubahiriza, amategeko mpuzamakungu ibirobere ntibiyubahiriza, ibyo kuvuga ngo bagiye kurasa Bujumbura ibyo ntibibaraba. Nta masezerano M23 nta masezerano igirana na Amerika, nta masezerano igirana na Afrika, nta masezerano igirana na Katari ayo ariyo yose muri Aziya cyangwa mu Barabu. Oya, ni kirobere. Kirobere amasezerano kigira na y'igifu ku buzima bwabo n'ababo n'imiryango yabo. Ikirobere rero kurwana nacyo ngira ngo ndayishimiye yababaze nabi. Njewe ahubwo ndayishimiye nareba ikindi gihugu tukarwana, ariko kurwana n'ikirobere uramutse utagishoboye mu ruhando mpuzamahanga, nta jambo, nta rukiko tuzavuga ngo noneho ngo abategetsi bo muri M23 ngo mubafatire hehe. Ibintu utashoboye uri Masisi, Sake, Warikare, ntuza Goma, ku kibuga cy'indege Kavumu, Bukavu, none muri Uvira niho uri bubishobore. Bwana Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Burundi, ngira ngo kwaba ari ukwibihenda cyane, kwaba ari no kwibeshya cyane, kwaba ari no kwibeshya gose 100%. Kubera ko Uburundi mu busanzwe Burundi ntibushotora, nta nubwo bwiyenze, ariko ibi byo by'amahera bibakururiye akarambaraye. Kandi Imana yari bibabwiye nuko abantu bavunira ibitima. Rero ngo intambara izazanana i Kongo, intambara izava muri Kongo, intambara izahaguruka muri Kongo. Mube maso, nimurebe ibi, nimwigengesera ibi, nimukora ibi, dore Imana irababurira, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni, kandi amatwi y'impene yumva yokeje. Niyo mpamvu buno rero muri kureba byabaye akayobera bahinga, byabaye akayobera bahinga. Rero hano ubu butumwa tugiye gutambutsa burabakebura, burabahugura, burabigisha, kandi mubitegereze nk'ubuhanuzi bw'ibigiye kuba. Yego, ngira ngo rero mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka guha umugisha ko amateraniro yatangiye nyine tubandanye gukomezanya. Ngira ngo buno ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nta n'inyoni itamba, icyoba ni cyose. Kandi nk'uko twabibabwiye ibisasu byenda kuhagwa, kandi nk'uko twabibabwiye amadoroni yenda kuharasa n'ibisasu bikomeye bihambaye bifite imbaraga. Ngira ngo rwose nta gitangira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, wajya gutega, waba uhanyuze, waba uhaturiye, uruwo gusengerwa, uruwo kwisengera, kubera ko buno ibyo ndi kukubwira mbivuga nk'umuhanuzi. Kandi harimo n'abantu hano twiseguyeho bakunda kuvuga ngo none wewe ngo uri umuhanuzi ngo cyangwa uri umunyamakuru ngo cyangwa ngo uri umusesenguzi. Ndi byose kubera ko undi mari byose nanjye ndi byose. Bariya basesengura batasenze cyangwa se banasenze, abo banavuga amakuru yanditse kubera ibyo ibyakozwe n'ibiri gukorwa. Ariko twebwe ijuru, Mwuka Wera, imbaraga y'Imana, Roho Mutagatifu, ubushobozi bwa Data muri jewe abasha kumbwira ibyabaye n'ibiri kuba n'ibizaba. Aho rero nta mujournaliste wakutubwira ibizaba. Niba haraza
ngira ngo rero mbaye ndi gusesengura nisunze iby'ijuru ryavuze, mbaye ntangaje amakuru n'ay'ijuru rimpaye ngo nyatangaze, ndi guhanura n'ubuhanuzi ijuru rimpaye, niseguye ku muntu wese rero duhurira mu butumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, wumva impore mu izina rya Yesu. No kuvuga rero nk'uko mwabonye ikirere kiri gututumbamo intambara karahabutaka, intambara karundura, intambara ngira ngo buno n'abari hanze gutega indege iri bugwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura babifitiye ubwoba, koko ntabwo ibisasu biri buze bivuge ngo nuko ngo abagenzi ngo mubanze muhagare, zira ni inyeshyamba sa gahunda sa pardon sa negociation, ntabwo ari inyeshyamba ziri buvuge ngo ni mubanze ngo mukore ibi n'ibi bintu, ni ibisasu biri bwikubite hasi umuriro ukaka. Hagati aha rero ingwano ya Prime niyo ngabo nka minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi Evariste Jean Ndayishimiye ndetse na Sultani Makenga ndetse n'abafatanyabikorwa ba M23 ndetse na niyo mbare ndetse Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda azarurasa, ubwo hahise hazamo na actress nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ubwo iyo kombine ni umuriro, ngira ngo ni amateka yisubiyemo, kuko u Rwanda rwigeze rurwana n'u Burundi kugeza ubwo ubushijeho mwumvise ko Ndayishimiye anacyurira nk'abanyarwanda, uretse ko gihe ntarimo ahubwo yarabacyuriye. Impamvu mvuze uko bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Ndayishimiye yaravuze ngo muzi byabereye Kirundo, ibirundo by'intumbi z'abanyarwanda bihari, turazinanye ngo nimubareke gusasaba abarundi kutaryamo mukondora zose. Rero je sinari impari iyo ntambara ya kera iba, ariko muri histoire turabisoma. No kuvuga rero mu banyarwanda baraswa, bazaraswaho, cyangwa se Ndayishimiye avuga yarasa. Simpamya ko ubu bushobozi general abufite rwose, ntabwo afite sahizi, ntabwo afite, ndabizi muri komenti ntiwabyemera, ariko ntabwo afite. Abaye abufite mbaye haga ni ujye uza akababwira ngo arabufite, ariko ntabwo yari kubugira Imana imubwira ngo guma ku ngoma ndagushyigikiye, none Imana yamuciye ku ngoma, ubushobozi abukuye rero. Nje rero sinari impari, sindimo mu baguye aho mu Kirundo baharasa baraswa abanyarwanda oya, ariko nge ndi kuvuga iby'uyu munsi bari byo ukurikirana. Ni ukuvuga rero ni intambara yagumye itangirira mu majambo, uko byagenda kose M23 igiye kurasa n'imbaraga nyinshi z'umurengera kuri aeroport Merkel Ndadaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, urusoro Ndayishimiye yateguje u Rwanda ko agomba kururasa yinjiriye mu Bugesera. We yavuze nibarabara azanyuramo, hama Kigali akayihindura umuyonga. Sindi siri ko Ndayishimiye ube witeguye, dore bagiye kuharasa, ube witeguye winjirire mu Bugesera, RDF rwose uyereke isomo n'ikosora. Niba wumva wiyaminiye ukaba wumva uri seriye, tujya mwese tubabona mu masanamu, umwe avuga ati FBNB iki gisoda cy'i Burundi, hakaza RDF igisirikare cy'u Rwanda, hakaza intare za Sarambwe MAFC 23, abo bantu bose rero na RDC nibyo, ndetse n'abafatanyabikorwa b'abacashuro batandukanye na Wazarendo na FDLR. No kuvuga ngo ibi nagasosi nagatogo mbese ni melange, sinzi uko nabyita. Niba iyi ntambara rero iri busohozwe igahita itangira gucinya hasi, iyi mvura ikagwa, nukuri utarasenze, utarashakishije ubwirinzi bw'ikirere bwo mu mwuka ndetse n'ubw'umubiri, haraca uwambaye. Kuko neva nawe buriya hari ibintu bidashoboka. Evariste Ndayishimiye kwemera ko Uvira ifatwa, ntashaka guturana na M23, ntashaka ko bahana imbibi, ariko uyu mutwe mu wibuke uragwanira ubwigenge bw'abakongomani, kandi uyu mutwe ntuzarekura nawo uko byagenda kose. Mu gihe M23 yavuga ngo ngaho turaretse Ndayishimiye afate Uvira,
igisoda cy'u Burundi kiba gikotorora Uvira ni ukuvuga ngo Bukavu na Goma n'ibindi bice byose M23 yafashe nayo ntiyabi ifite icyizere ko ibifite. None nawe ushyire ku munzani balancing usubira inyuma ubwo ninde yishimiye ni 23 uza kwemera ninde? Ese uri mu gihugu kitari icye ninde? Uri mu gihugu cye ninde? No kuvuga 23 nubwo yarwana imyaka 10 nta kizahomba, izayirwana nkuko nubundi ntabwo ari intambara itangiye vuba ahubwo imaze igihe kirekire cyane. Rero ntabwo hanini dushyigikiye n'intambara, ariko se niba ndayishimiye ari desi everse ndayishimiye akaba desi wo kurwanya 23 sendofe biraza kurangira gute? Ikibuga cy'indege cya Bujumbura ndayishimiye yarabyivugiye n'akanwa ke, hano hari imbonera kure zitazandika zitukana. Nibyo koko iso nuwo gutukana, namwe mugomba gutukana. Ndayishimiye yarabyivugiye ngo i Bujumbura hari kwitorezwa FARDC nyinshi, ariko ntiyavuge vudere ngo yorore, hari intwaro nyinshi, hari n'abafatanyabikorwa benshi, hakaramuka bahirahiye avuga u Rwanda rugafata Uvira, u Rwanda rugafata Uvira rukinjira muri Uvira. Ntabwo yavuze mu vetetro, yaravuze ngo u Rwanda rugafata Uvira, ararasa yinjiriye mu Bugesera. Ubwo ariko iyo ni intambara y'ubutaka yaravuze. Mu busanzwe yavuga ati ikirere cy'u Rwanda ndagihindura umwotsi cyangwa ivumbi. Yego, ubwo za misile zari muri Irani zigwa muri Israel, zari muri Israel zigwa muri Irani, ngira ngo buno mugiye kuzibona ziva Bujumbura zijya Kigali, ziva Kigali zijya Bujumbura. Ariko sha icyo nzi cy'abarundi bajya bakarabye, ariko RDF nayo ndayizera ntinywera abiri mutanga, ndabizera kweli bajya abahungu asha. Ngira ngo ni filimi izacuruzwa menshi, koko ni umukino mwe muri gukina mutazi. Ngira ngo u Rwanda muzi mwica abanyarwanda mubarunda muri Kirundo, nukuri ngira ngo sirwo rwo, ngira ngo urwego ruhari, ubushobozi buhari, Mana ishobora byose u Burundi ntibuzarasa u Rwanda. Ariko u Burundi burasha u Rwanda, ngira ngo yenda u Rwanda rurwana intambara nk'iz'abazungu, ntirushobora guhonya abaturage ngo rurwane nka wazarendo, ariko mpamya ko nta n'umusirikare wakemerera Ndayishimiye kuza kurasa mu Rwanda. Ibyo byo ntabwo sindi siri yuko hari umusirikare w'umurundi babwira ngo tera u Rwanda kubwo amabwiriza yaza. Ariko ngira ngo byaba nka bya bindi byabereye i Goma, wazarendo yiyambukira imanitse amaboko, FARDC yambuka imanitse amaboko, u Rwanda rurababika. Buno rero sindi siri neza ko abasirikare biteguriye kuza kurasa mu Rwanda, nta bitoro, sindi siri nta za Sukhoi, koko intambara irahenda itwara ikiguzi kinini cyane, bisaba kuba ibyo bintu warabyiteguye. Uburundi bumaze igihe mu ubukene ndengakamere, Burundi budafite igitoro, Burundi budafite amakungu abufasha. Yego arahara amakungu abufasha, ariko si cyane. N'ubu mwabonye ko birukanye umubirigi washatse kuvuga iby'ubukene buri mu gihugu, bamuhaye 24 heures ko abavuye ku butaka bw'umurundi cyangwa bwa murundi. Ibi byose rero Ndayishimiye yavuze ko abantu bagomba kujya batangaza akazoza ko mu mwaka wa 2040 Uburundi bwifashe, 2060 Uburundi buteye imbere. Ngira ngo rero nicyo cyicyo abantu bose binjiriyemo cyangwa bari kwinjiriramo bagomba gusingiza akazoza. Ariko uyu munsi tuvugana nta ministeri n'imwe yubatse neza ku buryo nibura yashobora kuresista intambara y'umwaka y'imyaka. Oya mpamya ko n'iyi minsi abarundi bamaze muri Kongo ntabwo bari kurwana na 23, ahubwo bamwe bari ku musozi wo hakurya, abandi bari ku musozi wo hakuno, bategereje bya biganiro bya Rwanda Doha muri Amerika. 23 nibyo yaririmo, ariko ejo FARDC yaranditse imenyesha u Rwanda iruha iminsi 30 niba atari 90, irarubwira ngo
mugomba ni iminsi 30 mugomba kuba mukuye ingabo zanyu muri Uvira. Bitabaye ibyo turabambura Uvira, bayambura u Rwanda, turabambura Bukavu na Goma n'ibindi bice byose, dukomerezeho i Kigali, noneho u Rwanda turwomeke kuri Kongo. Ibyo ni ibintu ikisasa batangaje. Ubwo saho harimo guhagarika intambara no guca bugufi n'ibiganiro, aho urumva harimo gutenyenya ngo tubishuti ngo dukundane, urumva aho hari ikizere gihari. Umva rero kubwiza ukuri, ngaruke ku musozo mbabwiza ukuri, intambara yo yageze i Bujumbura, wanka wemera. Iyi ntambara yamaze kugera mu gihugu cy'i Burundi, yamaze kuba intambara yeruye. Isaha ku isaha nababwiye ngo muri uku kwa 9 hazibonekeza. Ntimurebe ibibazo biri ku bana bagiye ku mashuri, te ari we Yesu Kristo mwana w'Imana. Buno hari ikibazo cy'ubukene, murebe iniforma iri kugura, murebe amakayi aya ari kugura, murebe injya ku ishuri uko byagenze, murebe ingendo uko zihagaze, murebe ibicuruzwa uko byaduze. Intambara nujya kuyiha mbere na mbere yo kurwana nuko munda haba hafite umutekano. Umuntu uzabwira ngo jya ku rugamba munda hamerewe nabi ntaho azajya, nkubwiye ngo azajya yo ndaba nkushutse. Umuntu uzabwira ngo jya ku rugamba agiye n'amaguru akazava mu Cyaguza akagera mu Kirundo n'amaguru, ntaho azajya, nta naho azagera, kubera ko ubukene ndengakamere ni kimwe mu mbogamizi gishobora kwica ibintu kikangiza ibintu. Mugabo rero niba abarundi muri maso, murakwiye kuba muri gusenga menshi cyane, kuko Sorotani Makenga ararasa i Bujumbura biridese uko nyene. Kandi uko byagenda kose Uburundi nabwo ntabwo buhava, Sorotani Makenga ntahava. Abahize ubutwari baratabarana, kandi agakunze babiri karabateranya. Uburundi bukunze Uvira, u Rwanda rwo baruzanyemo ko ari rwo ruhari. Mama 23 ikunze kubohoza ibice byabo nk'abakongomani, ariko u Rwanda baruzanyemo muri izo saga zose, cyangwa se muri ibyo bintu biri kwibonekeza muri politiki. Ubundi u Rwanda nirwakabaye ruvugwa muri ibi bintu, nirwakabaye runahari, ngira ngo nirwakabaye runahari. Data atabara. U Rwanda ruri mu kazi, ruri mu bintu byarwo. Sinibaza ukuntu u Rwanda rugaragara muri Kongo, kandi Kongo ikwiye kuba niba yabonye u Rwanda nyine cyangwa u Burundi, ni mwebwe mukwiye kuba mukemura ibyaha. Amaraso yawe Yesu iki cyanyeza rwose, amaraso yawe Yesu, ayo maraso ye niyamoneza rwose, ntacyamagukira amaraso y'umukiza, ntacyamagukira amaraso y'umukiza. Nta kindi cyantunganya amaraso yawe Yesu, nta kindi kirufite amaraso yawe Yesu, ayo maraso ye niyamoneza rwose, ntacyamagukira amaraso y'umukiza, ntacyamagukira amaraso y'umukiza, ntacyamagukira amaraso y'umukiza. Ntacyatsembaho ibyaha amaraso yawe Yesu, abyanjye byamboneza amaraso yawe Yesu, ayo maraso ye niyamboneza rwose,
rwose ntacyamagukira amaraso y'umukiza ni wowe niringira amaraso yawe mwami ni wowe umpa amahoro amaraso yawe Yesu ayo maraso ye niyamboneza rwose ntacyamagukira amaraso y'umukiza nguhimbariza cyane amaraso yawe Yesu mwami ndagushimira amaraso wamviriye ayo maraso ye niyamboneza rwose ntacyamagukira amaraso y'umukiza ntacyamagukira amaraso y'umukiza ntacyamagukira amaraso y'umukiza ntacyamagukira amaraso y'umukiza ntacyamagukira amaraso y'umukiza. Haleluya, haleluya, ndahimbawe cyane ntacyatsembaho ibyaha amaraso yawe Yesu mwami ndagushimira amaraso wamviriye ayo maraso ye iyamboneza rwose ntacyamagukira amaraso y'umukiza. Hari ibintu bitatu ngiye gutangaho inyishu muri uko kubahezagira. Hari abantu bakunda kuvuga imbaraga ya mwuka wera, n'abantu bakunda gukoresha roho mutagatifu, n'abantu bakunda gukoresha mwuka wera cyangwa se mwemu yera. Ubwo butatu butagatifu, Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka wera. Muri iri somo ry'aka kanya ry'ubutumwa bwiza umviriza neza. Mu isi nta mweranda uhari. Impamvu mbivuze uko, Bibiliya iravuga ngo twakoze ibyaha twese ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kiliziya Gatolika igitoranya aberanda, ariko ntabwo ari byo. Nta beranda babaho, umweranda ni Kristo. Twebwe tuba abakiranutsi, mwuka wera uri muri twe niwe mukiranutsi. Intungane icumura karindwi. Sinibaza rero ko muri iyi si habayeho umuntu utarakoze icyaha. Bibiliya wanguvuga ko nta cyaha afite, yise Imana inyabinyoma. Mugabo tubona abantu bitwa aberanda nko mu ishengero Kiliziya Gatolika. Noneho rero impamvu mbivuze uko niseguye ku mukristo cyangwa se ku mukizwa wo mu Kiliziya Gatolika. Untahure unyumve neza. Abadivatiste kuri kalendari y'abaromani nibo babisigura bakavuga ngo ni imbaraga ya mwuka wera. Ubwo bo nuko babibona ni nuko babyumva. Kera ni nabo Yesu yavugaga bitwaga abafarisayo. Ni nabo bwose bari bakomeye mu gihe cy'abayahudi. Rero abadive mu mboni yabo no mu mirebere yabo baritegereza bakavuga ngo mu buryo bumwe n'ubundi kandi buboroheye kandi bwihuse, hari imbaraga ngo
y'Imana iruta izindi mbaraga zose iba mu muntu. Niyo mpamvu avuga ngo imbaraga y'Imana, si imbaraga ya muntu, si imbaraga y'amahera, bo barahita bavuga ngo ni imbaraga y'Imana. Nawe rero wasanga muri wowe harimo imbaraga y'Imana. Iyi niyo nyeranda, iyi niyo iguha kuba umweranda. Ku bwa Kristo turabagororotse, ku bwa Mwuka Wera utunihira iminiho turabagororotse, ariko ku bwacu, ku bwanjye turabafafara. Noneho iyo bigeze muri kiliziya bakakubwira ngo Roho Mutagatifu, umweranda, umukiranutsi, umugororotsi, iyo babivuze uko nabareba kure muri kiliziya Katolika bavuga ngo mu muntu hari umutagatifu. Noneho bo bakabihindura ko ngewe ubwanjye ushobora kuba ndi umutagatifu. Piyo wa kangahe, Pawulo cyangwa Petero, ni abatagatifu bashyizwe mu bitabo by'abatagatifu, ariko ngira ngo ni ugusesengura kuri hasi cyangwa kutari hejuru. Mu busanzwe twemeranya niba ntahura ko mu muntu harimo ubweranda, ariko umuntu si umweranda. Noneho rero uyu Roho Mutagatifu, roho ni umwuka, roho ni umwuka uri mu muntu, ni nawo mutagatifu. Uwo roho Mutagatifu ni umuntu uri muri wowe, ariko ashushanwa na roho, ni nawe mutagatifu. Noneho rero iyi nyama, aya maraso, twebwe ntabwo turi abatagatifu. Twihuse rero mu barokore bo baravuga cyangwa se abakizwa ngo ni Mwuka Wera, mwe muyera ku gihe cya Pentekoste ubwo buzuraga Umwuka Wera. Uyu Mwuka Wera ba Pentekoste buzuye niwo wabahinduye abakiranutsi, ubahindura aberanda. Ariko hatabayeho Mwuka Wera muri abapagani nk'abandi bo, goyi nawe amaso bayanogora nka Samusoni rwose. Ariko kubwo kwizera Imana Data, kwizera Umwuka Wera, kwizera ko twe twateye intambwe imwe Yesu agatera 99, byaduhesheje kuzukana na Kristo, tuba bazima na Kristo, turabaragwa mu bwami bw'Imana, kuko twizeye tukumvira Imana, ugukiranuka kwayo bikatugaragaraho cyangwa se bikaturanga. Icyubahiro ni icy'Imana. Rero nkubeshye nakubwira ngo mu isi harimo umutagatifu. Ntawe uhereye mu babayeho no mu bariho no mu bazaza. Umutagatifu ni Umwami Yesu. Twebwe tugirwa abatagatifu n'iyi mbaraga, cyangwa se bamwe bavuga Mwuka Wera, n'abandi bakavuga Roho Mutagatifu. Nuwo ukugize kuba uri mwiza, ahandi ho uri nk'abandi bose. Noneho nigarukiye rero, Yesu Kristo nashimwe cyane. Bivuze iki? Ibyo mvuze bisobanuye iki? Cyangwa se shaka kuvuga iki? Cyangwa se byerekeye? Abantu bose bifuza Mwuka Wera, abantu bose bashaka Mwuka Wera, abantu bose bashaka kuba baba bafite amaso abona, amatwi yumva, akanwa kavuga, donc kugendana n'Imana, kubana n'Imana, gukorana n'Imana mu buryo bufatika bugaragara. Abantu barabyifuza cyane. Niyo mpamvu ngarutse kuri iyi nyigisho, cyangwa se kuri iki cyigisho, cyangwa kuri iki kibwiriza, cyangwa ku butumwa bwa Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo Uhoraho yatanze icyo nakita amahirwe. Aravuga ngo umwana w'umuntu yakoze ibyaha ntiyashyikira ubwiza bwanjye cyangwa bw'Imana. Noneho hashyiraho amatora, umuntu wakitanga nabumbure kiriya gitabo acungura abantu. Mu isi arabura. Mu barokore nta wavuyemo ngo ajye gucungura abantu, uretse ko bo bari bataravuka, bavutse kuri Pentekoste. Mu badivantiste nta wabonetse ngo acungure abantu. Muri b'abakatolike harimo aberanda, kandi iyo shengero yari iriho nta wabonetse. Mu bahamya iyo shengero yari iriho ariyo yitwa abasadukayo ba kera nta wabonetse. Ngira ngo ugarutse mu madini yari ariho nta muntu n'umwe wabonetse, no mu bapagani nta wabonetse, no mu bakizwa nta wabonetse. Bisobanuye ngo mu isi habura umuntu wacungura umuntu. Imikuzimu Yesu ashyirayo amahirwe, Purito Data ashyirayo amahirwe, ari we Mana. Ikuzimu naho habura n'umwe. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ngo aramanuka acungura umuntu. Uyu muntu rero Yesu yaje gucungura,
Yesu yateye intambwe 99 anesha umubiri, anesha isi, anesha Satani. Ababeranda bose umubiri warabatsinze, abo beranda bose isi yarabanesheje, abo beranda bose shitani yarabagamburuje. Umunaziri Samusoni, mwibuka ibyo umubiri wamukoresheje. Abraham yagurishije umugore we. Musa yakubise inkoni ku gitanda inshuro 2. Uwo ni umubiri. Dawidi yicishije Uriya cyura muka Uriya. Uwo ni umubiri. None Kiliziya Katolika ishobora kugira umweranda uruta Abraham, ikagira umweranda uruta Dawidi, ikagira umweranda uruta Eliya, uruta Elisa, uruta Enoki, uruta abo Bibiliya ivuga tuzi. Sahizi ziriya ni intwari, kandi twebwe turi intwarane. Ni ukuvuga rero ntabwo bishoboka ko muzigera mugera aho intwari zageze, ahubwo muzaba intwarane mufashanye nk'uko buno ndi kubafasha, ariko nanjye murafasha. Ntagire umukatolika usitara, simbivuze nabi, ahubwo ndashaka ushyike ku rugezo rwuzuye, kuko ijambo ryose wavuga ari ukuri, icyo si icyaha. Niba mvuga ukuri si icyaha, ariko niba mvuga ikinyoma icyo ni icyaha. Muri komenti nguhaye ikaze, n'ibindi udasobanukiwe uzambaze. Uyu mutima w'ubweranda, iyi mbaraga y'ubweranda, Mwuka Wera mweranda, Roho Mutagatifu mweranda, mwe muyera mweranda, ni ingabire twahawe n'ijuru. Niwe utunihira iminiho, twebwe turi impumyi, ariko Mwuka Wera ari kureba. Niyo mpamvu mu Kirundi baravuga ngo ukurusha umugore akurusha itunga. Mu Kinyarwanda bakavuga ngo ukurusha umugore mwiza abakurusha urugo. Ukurusha mwe muyera rero, ukurusha kubana neza n'uyu mugore w'isezerano wa Mwuka Wera, uwo niwe ushobora kuba afitanye komunikasiyo n'ijuru n'Imana. Niyo asenze birakunda, niyo asenze biremera, niyo asabye arahabwa, niyo adodoye arakingurirwa, kandi uwo nguwo aziranye n'ijuru. Ni ukuvuga rero mu isi umuntu waba uzi kubana neza na Mwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu cyangwa imbaraga y'Imana mu ishengero ubarizwamo cyangwa uharurirwamo. Ntabwo njya mu Basilamu, Abasilamu ni twizera kumwe. Sinjya muri baba Budiste, ntabwo twizera kumwe. Abatemera Yesu nk'umwami n'umukiza hano simbavuga, ariko aya mashengero ari Giprotestani, aya ma eglise ari yemera Yesu nk'umwami n'umukiza, akemera Mwuka Wera, akemera Data, ibyo rwose ukuri kwamye, ubwo turi kumwe. Ibindi imiryango yacu imwe iri muri Kiliziya Katolika, abandi bari muri Protestant Anglikani, Protestant ADPR, Protestant Zion, Protestant Yare, donc vivante, Église des âmes, Rehoboth Church, n'ahandi hashobora kutangirwa serivisi z'iyobokamana, ariko muri ubwo butatu bweranda. Ofete rero bishatse kuvuga iki? Bivuze ko niba umuntu ari kuva Ingozi agiye i Bujumbura cyangwa avuye i Kigali yerekeje Rusizi, niba nge ndi impumyi undandase i Rusizi yenda nturajyayo cyane i Bujumbura nturajyayo, usipozo ninde wakujyana utahazi? Twese rero ukuva isi bayeho nta muntu urajya mu ijuru. Turahahishurirwa, turaherekwa, turaharirimba, turahabwiriza, turahigisha, ariko nta muntu uragera hehe mu ijuru. Niba rero utaragera mu ijuru, biragoye cyane, biragoye cyane niba utaragera mu ijuru. Mwuka Wera warahazi, yarahavukiye, araharererwa, niwe twahawe ngo atujyaniye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ngiye kwa Data kandi nzaboherereza umwitsa, niwe uzabazana akahabageza. None umuntu utemera Mwuka Wera azagera yati? Umuntu utayobowe n'Umwuka azamubona ate? Umuntu udakunda Mwuka Wera bizugenda gute? Nagira ngo rero hano nkusabe ugira icyifuzo cy'uko wagendana n'Umwuka Wera, ugira icyifuzo cy'uko wayobogwa n'Umwuka Wera, ugira icyifuzo cyo kubana n'uyu mugore ari we Mwuka Wera. Niba ibyo uwo mubiri nushaka uzamureka. Yesu yaravuze ngo abatazigera bashaka, hari n'abazashaka, hari n'abarozwe batazigera hari n'inkone. Ibyo byose arabidondekanya, mugabo ukaba uzi neza ko wowe
uri umukandida wo kujya mu ijuru, emera mwuka wera ugera ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo. Emera mwuka wera ugera ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo. Noneho mwuka wera wakujyana kugeze mu ijuru kwa se na nyina no mu bavandimwe mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Naho mwuka wera bunamvuyemo byaba birangiye, kuko jewe nta makuru ufite kuri ibi byose navuze, ariko mwuka wera ufite amakuru yayamaye nanjye ndayatangaje. Ofete rero gusenga ni kwiza kuko gukingura ijuru, ariko gusenga uyobowe n'umwuka ni by'Imana yemera, ni nabyo Imana ikunda. Twese rero ngira ngo turi muri connection imwe yo kwizera no kwemera no kwemanga imirimo ya mwuka wera. Rero hatazagira umuntu ukubwira ngo uri umutagatifu ukabyikiriza, hatazagira umuntu ukubwira ngo uri umukiranutsi ukabyikiriza. Uri umunyabyaha, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo twahindutse abakiranutsi. Ubu urumva rero je niba mwuka wera ari gukiranuka muri je, genda umuntu usanzwe. Amen. Ngira ngo rero ntatebye ntatinze, ejo tuzakomerezaho inyigisho yo kugira ngo muronke mwuka wera. Kandi niba rwose ubyishimiye uze kunyandikira muri komenti cyangwa kuri WhatsApp mbire ko nawe wifuza kuzura mwuka wera. Ntabwo navugamo byinshi ntiwabifata, ariko ejo nzabayobora mbarangire mbigishe uko umuntu yahabwa yabona uyu mugore, noneho akakubera umufasha mwiza ukuyobora i Kanani. Turagushimiye mwami Yesu utagabanyije utongereye, ubutumwa duhaye bwose tububwiye abana bawe mu mpande enye z'isi baguteza ugutwi. Ndagushimiye rero ubaramburira ukuboko kw'ibyiza n'umutekano n'amahoro mubyeyi ari we Rurema. Ngaho rero turagushimiye ko nk'uko wabivuze niko biri, ko wabigambiriye niko uzanabisohoza. Twebwe twese turagushimiye, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose. Amen. Murakoze cyane, ndabakunze, ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.